Жаңлабаттан Абдыкалып балбандан келди. Абдыкалып келди. Абдыкалып келди. Бандит баланы таныйбыз да. Бандит баланы. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Türkiye uyumak vatanı dostlarımıza kadar ediyoruz. Onların size kolay kıyımlarına tanınan olalım. Şu bundan hatalılarla yapsanlar kavun olsun ya. Şu ömrünüzü Allah sana böyle koyasın. Buna kadar da hazır olanlar ya. Allah'a bak. Bunlar yerge kısmı sorun aytpayбыз. Halkçı çalıklıkta tağlıkla suyusu var. Adırkı topluluğa çıkarıp gelgen. Жаллабаттан Тузак районунан келген Абдыкалып балбан. Өзүнүн легендарный бандит деген атынын баласына кашап келген.